Yes, twongeye kubaheza ikaze kandi mu kiganiro The Voice of Youth. Subscribe kuri YouTube channel yacu The Voice of Youth kugira ngo ibiganiro n'ubundi tubateganyiriza cyangwa se tubategurira muzamubibona mu buryo bwihuse. Amazina akaba ari David Shaka Oscar. Reka twegereze umutumirwa wacu uyu munsi kugira ngo atwibutse amazina yiwe hanyuma twinjire muri topic y'ikiganiro cacu. Numugorora ndubatse ntuye muri Australia. Uyu munsi ko turaganira namwe ne data umunyamakuru ukorera muri Voice of Youth. Yes. Witwa David. Ndi umunyamurenge. Murakoze cyane. Abanyamurenge bari hanze y'igihugu, bari mu mahanga. Wenda watugarura bukeya kugira ngo abantu babashe kugaruka mu murongo w'ibyo twavuze ubushize. Twavuze yuko Diaspora n'abantu baba batuye mu bihugu zo hanze cyangwa se ibihugu bitari ibyabo. Tuvuge ku mpamvu zitandukanye. Twavuze yuko arabaje muri Diaspora kubera yuko bagiye kwiga. Yes. Arabaje muri Diaspora kubera akazi. Arabaje muri Diaspora kubera ibibazo by'umutekano muke. Yes. Especially iki kibazo cacu c'abanyamurenge. Umaze wenda igihe kitari kirekire hano muri Australia, sibyo? Ni iyi experience ufite ku rubyiruko rw'abanyamurenge, sibyo? Diaspora y'abanyamurenge mu rubyiruko. Ubona gute? Ubona bahagaze gute? Diaspora mu zukuri y'abanyamurenge mu rubyiruko icyo nahamya nuko abanyamurenge bafite urubyiruko rwinshi hanze. Yes. Muri zo bihugu narigiye mvuga tubafite urubyiruko rwinshi, ariko mbona urwo rubyiruko rutari organize. Ndebeye ku tubana hano muri Australia, ukabona batuye muri Kenya narahabaye imyaka nk'itandatu. Yes. N'ibindi bihugu nagembamo usanga urubyiruko rutari organize. Gute? Yes. Akenshi usanga nta manama bagira. Amanama taguhura. Yes. Ngo baganire barebe bavuga ati ese turi bande, twavuye he, Ko turaje tugeze ko turagana. Yes. Binenge basubiramo bavuga ati se indangagaciro za kinyamurenge ni izihe? Yes. Ese za kirazira z'umunyamurenge ni izihe? Yes. Ngo basubire muri pase bareba amateka y'abasogokuruza. Ese basogokuruza ni bande? Yes. History yabo ivuga ko baturutse. Ngutamenye iyo wavuye iyo ava ntamenya niyo agana. Yes. Banokuri. Nukuvuga ngo ugomba gusubiza amaso inyuma nk'urubyiruko bakabanza bakiga amateka. Narushe ndabivuga mu kiganiro cy'ubushize ndavuga ati abanyesirayeli bazanza bagasura muri Israel bakaja kwiga amateka y'abanyesirayeli. Yes. Kandi nukuri cyo mpamya neza nuko abasaje iniraribonye z'abanyamurenge zo kwigisha urubyiruko zirahari. Yes. Wenda ibihugu byose bishoboka barari. Yes. Ariko kubera ko abasore nta organisation. Yes. Nta ubahamagara abo basaza ngo baze yabigishe. Yego. Ntibashobora kwicara ngo bavuga ngo se twavuye tugeze he ko turaja. Ese ibi biza bitubaho twazabivamo gute? Yes. Ese izi ngaruka z'ibyo twahuye nabyo n'abadata bahuye nazo kuko batari barize batari baragenze hari byinshi batari bazi twe tukaba twarajijutseho. Ni ikihe kintu twebwe twakora nk'umusanzu wacu w'urubyiruko? Ni ukuvuga ngo nta komite kuva ku mudugudu
ukaja ku kagari, ukaja ku murenge, ukaja mu karere, ugafata intara. Komite z'urubyiruko ntazo mu bwoko bwacu. Dukomeza wenda tube ico c'urubyiruko tube tugishize ku ruhande buke tugaruke kuri system. Ese iyo system ni system nyabaki twoyikora gute yo dufashike? System ni uburyo, ni umuyoboro, ni umurongo ngenderwa. Ubwoko cyangwa community cyangwa group cyangwa igihugu bashiraho batarasa kugira ngo ubageze kuri goal, intego, objective. Rero ubwoko bwacu ndizere ko tuzovugaho muri rusange, ariko uyu munsi turavuga kuri youth, urubyiruko. Urubyiruko rwacu nta system rugira. Andi moko agira system. Ukareba abanyarwanda bagira ibintu baza bita ngo ni amatorero. Ntagira uzubibona. Yarakuriwe n'uriya musaza Rucagu, winyina akuriwe na Bamporiki. Yari na amatorero atreninga urubyiruko. The youth bara batreninga akabajana mu matorero bakabigisha patriotism, bakabigisha igihugu niki, bakabigisha gukunda igihugu, bakabigisha kumenya agaciro k'igihugu, bakabigisha kurinda igihugu, bakabigisha no guteza imbere igihugu, bakabigisha kumenya kuvuga mu bamwe rw'abantu, bakabigisha ibintu byinshi. Bakabigisha iterambere, bakabigisha technology, bakabigisha kugira ubuntu, kuba umuntu muzima ufite indangagaciro zimwe. Ariko twebwe ntayo tugira. Uhereye muri urubyiruko rutuye Australia nta komite bagira. Uhereye hasi ukagera hejuru wombwira president w'urubyiruko hano. Muri Kenya nta president w'urubyiruko hano. Haba president wa mutualité nkiyo za Kitengera, Umoja, Kayole, ariko nta president w'urubyiruko uzutorwa. Ugiye mu Rwanda ntawe, ugiye Amerika ntawe, sindabaza Amerika ariko nawo ntawe, ugiye za Hollande nta, kuvuga ngo dufite ubuyobozi buzwi. System dore uko yoshirwa. System ni naziza gushirwaho. Kuko ifite ibyiza byinshi yageza ku bwoko. Ikindo ca mbere, system bagomba kubiorganize, no vuga ngo urubyiruko rutuye mu bihugu bitandukanye muri diaspora rukavugana, ariko rudatangiriye kuri iyo komite yo hejuru. Tugahera ku rubyiruko rw'ibihugu, tukavuga ngo duhere kuri Australia, habeho komite y'urubyiruko. Mugahamagarana urubyiruko muraziranye, mukavuga ati noneho hariho komite z'ubwoko bwacu nyine bw'abantu bakuze mu states atandukanye. Noneho turifuza gushiraho natwe komite y'urubyiruko mu states atandukanye muri Australia. Tugira ihuriro. Nitumara gushiraho Newcastle committee, bagashiraho Brisbane committee, bagashiraho Longongo, bagashiraho ahantu hose tutugiye dutura. Ayo makomite y'intara zitandukanye azihuzira hejuru, batoreho komite ihedinga izi ngizi zo hasi. Noneho aba makomite ya hasi habe na komite iri hejuru bikontorora ya makomite yose. Tumaze gutora iyo komite y'urubyiruko kuva hasi ku mudugudu ukagera ku gihugu, national level. None iyo komite imaze kujaho, abanyamerika nabo bakagenda bagatora izo komite zizira zo hasi, zizamuka z'amatetsi nabo bagatora iyo komite hejuru. Gutyo. Noneho nyuma yo gutora izo komite zose, ibizo noneho hakaba ibihugu.
tuvuye ku ma states tuvuye ku bihugu none tugiye ku bihugu bitandukanye by'isi nabo bagahora bakavuga ati ariko ya komite igatorwa n'abandi bahedinze ibihugu ku rwego rw'isi understand me please nukuvuga ngo maze gushira zino komite zo hasi zitoye komite y'igihugu cya Australia kuriye urubyiruko Kenya batoye komite kuriye urubyiruko nkuru nazazi nizo hasi mu Rwanda hehe na hehe none nyuma bose za komite zihedinze nkuru z'ibihugu zikongera zigahura noneho nazo zigaforuma indi komite noneho gatora komite noneho ihedingwa za zindi zose nizere ko point yanje yisubije noneho iyo ikaza iyobora za zindi zikuri ibihugu ikabana noneho za zindi zikuri ibihugu nazo zikayobora za zindi z'ama states nuko za zama states noneho zitanga raporo kuri za zindi z'ibihugu za zindi z'ibihugu nazo zigatanga muri yindi ihuza ibihugu okay ibyo bintu maze kuvuga sibyo urumva ko ni umurongo mwiza usobanutse umurongo uri powerful ku bwoko bw'abanyamurenge muri rusange kugira komite zihagarariye urubyiruko bazavuga ngo imbaraga z'igihugu ni urubyiruko yes of course tumaze kugira izo komite bizodufasha iki wenda tugana ku musozo ni ibintu bitatu icyambere bidufasha abantu kwigishwa gukunda igihugu nabivuze kwigishwa patriotism nizi ituma abantu bagira ishaka ry'igihugu ukigisha abantu imurenge sizina nkaya ndirimbo ya Kivisi iki imurenge ni izina ariko imurenge ni wewe imurenge ngo kuyita ngo ni i Burundi ngo kuyita ngo PEF ngo kuyita Brisbane ngo kuyita Newcastle ni izina ariko abagize Newcastle nyabyo n'abaturage ni people urubyiruko bw'imurenge niyo hejo y'imurenge burya ari umuyobozi ari umuntu wavuze umunyabwenge aravuga ngo burya igihugu ukirebera muri urubyiruko bw'igihugu imbaraga zose z'igihugu imbaraga zose z'imurenge zikubiye mu rubyiruko icambe no kubigisha gukunda imurenge uzi ikibazo kihaba abantu turavuga sibyo abantu turavuga Amerika abantu baravuga dufite abanyamakuru b'abanyamurenge benshi turavuga bihagije ariko gushira mu bikorwa bikaba ikibazo of course twakoze ibiganiro byinshi sibyo bitandukanye byinshi pe sitwe twenyine n'abandi bari abakivisi bararirimba sibyo indirimbo zo gukundisha abantu bacu ibyo bintu uvuze sibyo urubyiruko rwo muri Amerika urubyiruko rwo muri Australia muri Afrika n'ahandi muri Aziya n'ahandi abanyamurenge turi mu bihugu byinshi bitandukanye sibyo ni gute twotera step ya mbere warumbaje ngo se intambwe ya mbere yoterwa ngo ibyo bintu bigegwe ni nkuko wateye ingiye kubaka system you know ni topic and ni process ntabwo ukamuba ngo uyu munsi ngura muzo urubyiruko ngokera wa Australia ngokera mu cyumweru kimwe kera bikoze ngokera gakera ngo komite kera ngo yahagarariye Australia ku gihugu ngokera to ya Amerika urabanza ukigisha abantu kuko uri mu gukora the voice of youth ukabigisha uzoca nimara guhura none ugere kuri step yo kubati none reka duhuze uruburuko muri salle kanaka iyo step je navuga wagera kavuga ati noneho kandi cyo kwifuriza vuba uzanagikora ukavuga ati noneho nka youth voice of youth twabateguriye session izabera Sydney ugafata salle tukayishura hanyuma abantu bakaza urubyiruko ruvuye mu ntara zose iconzi amatangazo yobageraho ubicishije mu mitwarite zacu kanga dufite ubuyobozi ni Newcastle ukabwira n'abandi za Sydney ukabwira no ukabacisha mu ubuyobozi bw'abanyamurenge bakabwira urubyiruko rukaza mugatangira noneho muri conference abantu bakaganira abantu bakibwirana d'abord uri umuki uva he muko bati navuye muri Burundi akabati navuye mu Gatanga ndakabati navuye mu Buntu ndakabati navuye mu Minembwe uruwande
n'abanyamurenge no hazatangirira mwamara kumenyana mukabate no step ya kabiri tugiye gutora komite twifuza yuko buri state yatora komite yayo noneho mukagira abantu mu bishinga kanaka tugushinze gutoresha Newcastle kanaka tugushinze gutoresha Brisbane nyuma noneho nyuma indi conference ya kabiri uzotuzanira iyo komite tuzaba bigezweho cyane ko nukuri iyo niyo ntambwe rero novuga ati David tutakoze twagakoze ibiganiro bitandukanye kandi byiza n'ibindi gwendo abandi gwendo baza tuzatubona bagwe batanga ibiganiro bizima za Amerika baravuga Kenya baravuga ibiganiro ni byinshi ariko ibikorwa nibyo bikenewe nukuvuga ngo ubunyine ejo bundi bushize mwaravuga ngo mufite ubushobozi mufite amamodoka mufite amafaranga nimugende mufate sale ufate iyo précaution ufate iyo decision ufate icyo kintu uvuga ati njyewe mfashe mesure zo kubahamagara decision ubicishe muri abo abayobozi bacu y'ubwoko ubwahamagara urubyiruko twicira dusasa inzobe tuganire tumenyane dushiraho system ico ngubwira ko n'uteri yo ntambwe nta cumweru nta mayinga 3 nta kwezi nta mezi abiri nta mwaka uzarangira Australia teragirizo komite none tumara kuba muri Australia abandi bazaturebera bavuga ati muzi ko muri Australia bashizeho za komite z'urubyiruko kandi zikora neza kandi n'ibikorwa ngibi n'ibikorwa ngibi no samagambo abandi bazahita bigana abanyamurenge nuko duteye abanyamurenge kurya bakoze ikintu ciza amabanga ngo nigeze mubona ngura mungu abasama ngo yaza ari umugabo kera kandi wa feringa nkukuva kera ari ko yarimbwa nukuvuga ngo wewe kuko wafashe ya mbere nka voice of youth ijwi ry'urubyiruko tera intama none uhamagara urubyiruko cyishije mu buyobozi icyonze bazitaba n'abantu beza baraganduka barumvira muzoze mushira amakomite yo kuva hasi mugere hejuru yewe nimara kubikora neza muri Australia uzobona gufatira Amerika n'abandi barebereho nuko ibintu byo bikorwa mugize neza cyane iyi ni message urubyiruko rw'abanyamurenge ni twebwe ejo heza nk'abanyamurenge arakantu ushaka kongeraho ka conclusion gafite udupwe tubiri ejo bundi narebye kuri YouTube nkunda gukurikirana utuntu n'utundi ndeba abana bazabazwa nyine namenye iwacu kuko vice chairman wayo ni Muhizi abanyabyinshi chairman namenye iwacu ni byishimo Elvis umukurikiye ni Muhizi aba Canada azakoresha ibiganiro byinshi bitandukanye byiza cyane ndebye ko bana bazababaza imirara yabo kuri YouTube abana bakabyoberwa urumuke akareba ntabyaza yose n'ingaruka zo kutaganira zose n'ingaruka zo kutigishwa ariko niya system itariho umwana utazi umurara azatabara minembwe kandi kubera nyine ibi turimo iwacu kwasenyuka ubunyina abantu nukwicwa ugiye barakukicwa ukumva ngo yageze mugera bamwishe inga zapfuye inzara zirazimaze ubwoko burebere tutateguye urubyiruko tidutekereje ejo heza y'umurenge nukwanga ejo heza y'umurenge hakubiye muri conclusion yaje hakubiye muri urubyiruko the power of Mulenge land country imurenge nk'akarere uriya bikubiye byose mu rubyiruko dutegura urubyiruko rwacu tuzigishe gukunda igihugu tuzigishe indangagaciro zacu tubigishe kirazira tubigishe valere z'igihugu tubigishe kutagira igihugu ingaruka zigira kwarara tukazarara imyaka yose burundu bimazike ariko turagapfa nabi none ariko bitari iteka iyo jambo sinzi kuritekereje turakabaho nabi none ariko dutegura ejo heza turagahora dustragoringe none ariko tuzi ngo ejo tuzagira good future in generation to generations je nkumva navuga ati ahubwo izo komite zishibweho
ahubwo abantu ni organize, ahubwo abantu ni bafasha urubyiruko, abantu ni bareba uko bogira kugira ngo abantu bagire system nziza izatuma urubyiruko rwacu ejo ruzabaho neza, ruzagira igihugu ntirukabe mu mahanga kuzogeza iteka bapfana gahinda. Ariko urakabaho nabi none, ariko ejo umwana wawe azabeho mu gihugu atekanye afite uburenganzira. Murakoze. Yes, ugize neza cyane, turagushimiye kuba witabye The Voice of Youth kandi ubushize nakubwiye ngo tuzosura tugushake ntibirangiriye n'ubundi tuzosura tugushake, sibyo? Yes, rero Imana yo mu ijuru iguheze umugisha, kandi twaba tunaheza courage urubyiruko kugira ngo mukore cyane kandi mutekereze cyane kuri ejo hazaza h'umunyamurenge. Rero mugira ibihe byiza, mbibutse ko ari The Voice of Youth kandi nkaba nshimiye na Bonfils hariya ku buhanga bw'ibyuma yabikoze neza cyane, tekinisiye wacu mwiza cyane. Urakoze.